በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግሊዘኛ ተናጋሪ እንድንሆን የሚረዳንን እንግሊዘኛ ንግግሮችን ከነትርጉማቸው እያየን እንገኛለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ብትቆዩ ብዙ ታተርፉበታላችሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬው ክፍል 21 እንሂድ። የመጀመሪያው ንግግራችን I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful. አመስጋኝ ነኝ። I'm perfect. I'm perfect. I'm perfect. እንከን የማይወጣልኝ ነኝ ወይም ፍጹም ነኝ። I'm a genius. I'm a genius. I'm a genius. ሊቅ ነኝ። I'm experienced. I'm experienced. I'm experienced. ልምድ አለኝ። I'm convinced. I'm convinced. I'm convinced. አሳመነኸኛል ወይም አምኜልሃለሁ። I'm acting. I'm acting. እስከ ነ ብቻ ነው የምንጠራው። I'm acting. እያስመሰልኩ ነው ወይም እየተወንኩ ነው። I lost her. I lost her. I lost her. አጥቻታለሁ ወይም አጣኋት። I lost him. I lost him. I lost him. አጥቼዋለሁ ወይም አጣሁት። I hope so. I hope so. I hope so. ተስፋ አደርጋለሁ። I wish you a long life. I wish you a long life. I wish you a long life. ረጅም ዕድሜ እመኝልሃለሁ ወይም እመኝልሻለሁ። I want to be successful. I want እስከነ ብቻ to be successful. I want to be successful. ስኬታማ መሆን እፈልጋለሁ። I can decide. I can decide.